Danas sam išla u spizu i nisam zaboravila kapulu. Kupila sam i mladi grašak, peršin, Sara si je kupila jednu mrkvu, a ja još jednu tikvicu, celer i mladi krumpir. Danas sam za ručak radila picu. Pola je bilo s ljutim sirom i povrćem, četvrtina s ljutim sirom i jajem i četvrtina sa čedarom i kapulom. Pekla sam na 250 stupnjeva s ventilacijom nekih 7-8 minuta. Dalje radim zobenu kašu i sladoled s malinama. Prvo sam izmječela 150 g malina, pomišala sa 3 žlice čija sjemenki i ostavila sa strane. To će biti za zobenu kašu. Onda sam izmječila drugih 150 g malina, dodala 2 žlice meda, malo arome vanilije i 4 žlice jogurta. Dobro sam promišala, napunila kalupe za sladoled i spremila u škrinju. Vraćamo se zobenoj kaši. Stavila sam zobene pahuljice, maline sa čija sjemenkama, med i mlijeko. Zafalilo mi je mlijeka pa sam nadodala jogurta. Sve sam dobro promišala i stavila u frižider. I to je to za danas. Malo spize, brzinski ručak i slatko na kraju. Vidimo se u sljedećem videu.